Men Malik Umar Getirkey, 84 yaştamın, hazır Bişkek'te. Hazırkı 21. yılımdağı teknikanın ösüşünün, oşonun yardımı menen, oşonu tüzde oңдоп bergen mına Altınbek oğluma razı olup, oşundan faydalanıp, mana o Pamir'den oşu mekenim dep Kırgızlarga anın boru Bişkek'e gelip жатқан oşonun ökülüne men boğurdoşluk salam aytamın. Pamirdik Kırgızlar eylen bu yerde mekenimiz vardı. Sizler gütüp atasыңар. Men uşuğa işensеңер, keminde bir 10 yıldan beri günüge bir estebey koybaymın. Men uşul uğup atkan kişilerge, anın içinde yetekçiler, prezident, parlamenti müçeleri, şunun bağırına men kayırlar elem. Anteni biz erkindike çıkkanda, bizden uşul chet jakta жүрген, Kıtayda жүрген 200 mingge jakın kişi, Özbekistan'da жүрgөндөр, ayrıkça Pamir'deki Kırgızlar ayabay suyunuştu. Jana Pamir'de Kırgızlar, mına biz Rusya'dan bölündü, özünçe mamleket boldu. Bizdi gelip göçürüp ketet dep jol karap jatpayбыз. Jol karao degen bir kişi bunu ança baykamaz. Birok men bol joldop alganda 20 yılda 7000 günden beri günüge geçinde bir jaktı. Kırgızstan taraptı karap, anan karangı girgende tümülü anan gayra jatıp atacak. Ey Kırgızlar, Pamir'deki Erjürek Kırgızlardı göçürüp geleli. Bular dana Kırgızlardın çınığı atuğulu jana batırları. Bular tuğra düşüngön. Sebebi mına taman akıman mаңдай termenen tapkan maldardı ortoloşturup, kalkoz sapkoz de uyuşturup, anan oşonu menen biz jirgabay bir 70 yıl yaşabadık. Bula oşol tüzüştün tuğra emestigin oşonda ele görüşüp, Kırgız bunu gözü çokusunda dep koyat. Bula ayabay akıllı kişiге verilgen bağ jana sın. Egerde Sovet biyligi tuğra bolsa, emnege janagı 12 milyon koydu bölüp aldık. Milyondan aşık bodomal, uy жылkı bunu bölüp aldık. Töö jogolgun. Kırgızda çoçko menen eşek bolgon emes. Mana oşon üçün men Kırgızdın uşerde жүрген jana ökülü geçirip koysun, men atını unutup kaldım. Ankeni kişine insürt bolgon. Oşon üçün kişinin atın je jaza albayım. Gözüm görmeyt. Oşonu estey alбай kalgamın. Anan mına uşularga men mınday ele keskin ele aytar elem. Uşuğa kalagan kişiler 20'dan 40 yaşın aralığındaki yaş jigitler makul bolup, boğurdoş degen uyum tüze koyup, mına uşuğa barıp, bıyıl ele anın en algaçkısın göçürüp gelüge kamın sanar bolor ele. Göçürüp gelүү degen kıyın deli iş emes. Bu alaydan arı at menen girip ketse bolot. Bunun kagazın
parlament ele Afganistan'ın parlamentine Hamid Karzay'a kat yazıp elektronduk posta menen jiberiп koysa ele boldu. Al toğda hiç kim al жерде post je tozup turgan eşteke жоқ. Emi barıp geliş bu деле анчалык кыйындыкка турбайт. Менин оюмча 10 жакшы жигит болсо, жүрөгү жакшы болуп, кароодон өтүп, бүтүн баары паспорттарын алса, bir жумалык эле сүзмө менен Жаллабаттан ары аттанып эле Кичалай, Чоңалай, андан ары ат менен эле кирип кетсе болот. Эчтеке эмес. Буга чоң каражаттын кереги жок. Дагы айтайын угуп аткан кыргыздар. Алар мал менен жашап атат. Ошол эле малды эч чып-чыргасын коротпой гана айдап келиш керек. Келсе эле ал жерде акча. Ал жерде эмне тоого чыдай турган булар топоз, жылкы, кой шуну менен жашап атат. Жалгыз гана булардын кыйналганы абанын өтө суюктугу, кычкылтектин аздыгы мына ушундан кыйналып, каза болуп, жашоо ыргагы, жашоо ченеми 40-45 жаш болуп калып атты. Биз бул жерде жигит куралы деп эсептейбиз. Мына ошону мен өз ичимде уйгу туйгу болуп аткан чоң маселени тышка бир чыгарууга аргасыз болуп атам. Азыркы өркүндөгөн техниканын заманында муну интернетке берем деп Алтынбек уулум ошентип атат. Ошону окуп калган кишилер өз бааларын бериште. Анан кээ бирисине бүт эле кыргыз эл эмес, капчыктуулар 1000 сомдон эле бир 100-200 киши эле акча топтоса болду. Анан парламент жардам берет. Муну уюштуруучу кишисин табабыз. Ошентип мына жайды өткөрбөш керек. Анткени биринчи агыста ашуулар жабылып калат. Күн кыскарат, кар жаайт. Биринчи июнь эртелик кылат. Бирок камылга эмитен болуш керек дагы. Биринчи июлда ошол жерге барып калыш керек. Июндун 15-20-сынан тартып жөнөсө ат менен эмне кыргыздар деген тиги Альпы тоосуна чейин барышкан. Бир тууган кыргыздар, боорукерлер, бир туугандар, Манастын тукумдары, мына ушундай дагы кет ошол алайлык кыргыздардан, Рахманкул ээчип жүргөн кыргыздардан кечирим сурашыбыз керек. 20 жыл деген көп убакытта. Жанагы бир жакшы ыр бар го. 40 жыл мен талаада жүрсөм да астыман кыйкырып чыгаарым деп энесине айтып атат. Мына мекенине тигилер 20 жыл мен айттым го. 7000 күн кечинде качан келип калар экенин карап турат. Ордоштору алалы. Эчтегенин кереги жок, каражаттар өзүндө бар. Барып гана келгенге 10 гана атчан жакшы жигиттерди жибериш керек. Анан эми аларды жөнөп калганда өзүнчө бир жакшы маанай менен жөнөтүп, Жаллабаттан эле ары жөнөсө эле барып келер эле. Мына ушуну менен мен көп сүйлөбөй кайрылуумду бүткүм келет. Эмне кылса дагы эмдиги жылга калтырбайлы. Эмдиги жылга калганын алалы. Келгенде батат, бул жерде бир аял айтып калды өгүнү. Мен радиону дайыма угамын. Алар келгенде кай жерге орноштурабыз. Тетиги талаада жүргөн бир 100 000, 200 000 кыргыз батпаган жердин бизге эмне кереги бар? Керекпи? Миллион кыргыз батат эми. Батырабыз. Мына ошон үчүн тетиги 2000 жылдан бери Манас ушул жерде кыргыз жашасын деп
ушул жерди бизге энчиктеп берген. Рахмат. Уккан кишилер болсо өзүнүн ой пикирлерин айтышар деп ойлойм. Бирок дагы кайталайм, эмдиги жылга калтырбайлы. Мына быйыл июлда буларды алгачкысын көчүрүш керек, алып келиш керек.